Omo subati Francis Kasukwe ya Nyandega kurwa ase kenyoro Kenya bumite ward ya Bugichora county ya Nyamira anomono kurwete bunge ya West Mugrango nganya kwa kwani gwali tukuli alero magiga yokobera ase enkendu emitinyi gwetani etanomo aya nigane kigwa magiga iyo mwana siasa yomo asirite Walter Chanwa wesokya na gwakana ebiri ya Nyagitali egento abamenyi bechinzamechyo amone amate ya Nyagusira abanyako babakokera mnagutumanya umurikito fatika Disemba nase omuyiga bwa matanga yoko mwenya omongina Francis Kasukwe ya Nyandega oyo omoberoye obeire ko gakire asenkendu asigeka kemetieni etano no mobono na yankubwatikana no buremerwa wekibesa kurwase yamate yaye aboigo abanyakenyoro abo basinyetwe wakana kibesa ekyo kya Nyagitari kurende ni gorero omuyiga oyo yiga bwa matanga okorekana maiga yo mwana siasa omusike Walter Chanwa Ongundi kuherwa kubakanira billions ya Nyagitari eyokonya ereke gocha kyo gutanga omongina Francisca eyo yarenge angekishiringe kiribu kimya inye ntaraba kwama ande twatema kurigie njirende tugaitana na saba sani lakini gatuka tuwakwamire pito katika ile pili ya renge 1387 haijalishi yale unayoyapitia haijalishi changamoto haijalishi machungu, haijalishi huzuni, haijalishi yale mangumu unayoyapitia, kaa na Yesu na utapona. Kaa na Yesu atakutoa katika kilio chako na shida zako na kuingize kwenye furaha yake ya milele. Atangeuza maangaiko yawe furaha, mateso yawe kicheko, kilio kiwe kicheko. Usipokatalia kwake taabu itakufuata mpaka milele, lakini ukifuata yeye jamani utashinda, utaimbuka mshindi kama yeye. Maiga yobokonyi oboiga wika amatanga yomongina gokorekana asinchira ya bene nigo abanyakenyoro baorokia omogokobo anene uchase omoske Walter Chanwa na kuria eira yokogenderera komobwatesia tabara kegena yako no gokora ibintu bikebikira kirimbiro ebinene bimuganyete biritu nyasaye etirime yaye oburayi bwento kunyara kubukanya ono omwana oturaire una bono nkaga sigitabo bembe na batoko motogia senyinji na tokonya matanga yo mwana Peter Tenge tande rero ligeri umuna Sikweya Francisca ama yane pinero tokonyira umusigo yo gole ngumusigo munene umusigo atiko genda kirase asekerumu kirabara bagatosiana lakini bono tokanyara umuzamari umuyoko kuboda Janwa agatokonya oyo korigyo bogabana 2027 tigamo ekenyoro tomobwatisie chingaki echecho nigo siasa cha Nyamira cyabetainse abwase umunyamira asabirwe koba umwoge nagochora abarai bare na makora amaya oyo no talento musabera amaya none se quería ko bogafana talento musabera amaya gake 2027 musiende kuomba Barnabas afunguliwe. Si mmeona yote imekuwa. Hata father amesema mayai ya kuku hakuna. Mtu anakula mpaka mbegu. 2027 toriye omugambi ora tokonye Nyamira. Na ndo mugambi na makora. Tari ogokwana na makora. Ono no mweso obwene gokwenekiwa ase enkeyeiga ya Nyagusira Francisca oyo obeirega koba ase ngendu kubwatikana ne bill eyo yabetege kwenda gisara egento eyamati yaye etanyarite kobage gwikirania Hingo ripotera getembe kurwase kenyore kiga kya Nyabumite eye gotoka imeya ward ya Bugichora ebunge ya West Mugrange county ya Nyamira Jeff Atigada Kisemba